Sve češće u medijima eksplodiraju vesti o različitim kandidatima za vakcinu protiv SARS-CoV-2 virusa koje razvijaju različiti proizvođači. Da bismo uopšte razumeli kako izgleda proces razvoja jedne vakcine, pozvali smo doktora Srđu Jankovića, imunologa iz Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj. Ovaj naš razgovor sa njim takođe bi trebalo da sve podsjeti zbog čega je važno da se dosledno pridržavamo svih ostalih mera prevencije dok vakcina ne bude u širokoj upotrebi. Dobar dan, hvala vam što ste izdvojili vreme za nas. Da li možete da nam objasnite kako inače izgleda proces razvoja jedne vakcine i šta se trenutno dešava po pitanju kandidata za vakcinu protiv aktuelnog virusa? Hvala na pitanju. Dakle, razvoj vakcine je jedan dugotrajan i složen proces koji pod redovnim okolnostima traje više godina. Retko kad manje od 5 godina, nekada 10 godina i duže. Toliko dugo vreme neophodno je upravo zato da bi se osigurala delotvornost i bezbednost vakcina. Međutim, u uslovima pandemije moguće je, naravno bez kompromitovanja bilo kakvih etičkih ili metodoloških normi, ubrzati ovaj proces do neke granice, ali samo do neke granice toga vakcinu. Jeste moguće napraviti za vreme koje je kraće od ovog navedenog, ali ne i preko noći. I zbog toga od početka pandemije COVID-19 više timova u svetu radi na razvoju različitih vakcina, ali još nijedna od njih nije došla do faze registracije, mada se neke bliže. Naravno, klinička ispitivanja vakcina koja počinju onda kada se završe preklinička, koja naravno treba da utvrde sama svojstva vakcine, da bi se ovo kliničko ispitivanje utvrđivala bezbednost i delotvornost na ljudskim ispitanicima, odnosno dobrovoljcima u skladu sa svim etičkim normama koje moraju da važe za svako kliničko ispitivanje i koje se moraju rigorozno sprovoditi. Ta su ispitivanja podeljena u 3 faze, pre registracije vakcine i 4. koja nastupa nakon registracije, koja se nikada ne završava i koja se drugačije naziva vigilansa, odnosno večita budnost, večito aktivno registrovanje bilo kakvih neželjenih efekata koji bi mogli da se jave nakon pojave vakcina. Naravno, da bi uopšte došli u tu 4. fazu, odnosno vakcina je registrovana, neophodno da u prve 3 svaka vakcina koja je kandidat da to bude, pribavi čvrste dokaze da je delotvorna i bezbedna. I trenutno značajan broj potencijalnih vakcina se nalazi dok mi pričamo u nekim od ove prve 3 faze. Najvažnije naravno je faza 3, prva i druga faza služe samo za osnovnu bezbednost vakcine koja omogućava da se uopšte etički obavi faza 3, jer čak i na dobrovoljcima ne možemo ispitivati nešto za što nemamo najosnovnije dokaze da je bezbedno. U 3. fazi se potvrđuje ta bezbednost i tek onda utvrđuje i delotvornost vakcine, odnosno njene efikasnost na ispitivanju populacije. Kao što smo mogli čujemo u novinama, 2 ili 3 vakcine već su pri kraju faze 3 i preliminarni podaci, dakle još ne konačni podaci faze 3, ali podaci negde tokom faze 3 pokazuju da su visoko efikasni. Za jednu od njih efikasnost je negde oko 70%, to je takozvana Oxfordska vakcina kompanije AstraZeneca, dok Pfizer-BioNTechova vakcina i Modernina vakcina imaju efikasnost od preko 90%, pa i 95%. Te brojke su još uvek okvirne, naravno jer faza 3 nije završena i ne moraju se identično ponoviti na većem uzorku kada vakcina bude registrovana i bude masovno primenjena, ali daju dobru naznaku da će vakcina biti dovoljno efikasna da promeni tok ove pandemije ako se masovnije primeni i da veliku većinu onih koje prime, ako ne sve, zaštiti u značajnoj meri od smrtonosne bolesti. Ono što je važnije to je da sve nabrojene vakcine i još neke, naravno imamo i 2 vakcine ruskih istraživača, jednu vakcinu, odnosno opet u 2 varijante koje se istražuju u Narodnoj Republici Kini, koje su takođe odmakle u ispitivanjima, i još neke vakcine koje su u početnim ispitivanjima, odnosno koje još nisu stigle pred kraj faze 3. Tako da, naravno, sve ovo zajedno ohrabruje da bi jedne ili više od pobrojenih vakcine ili nekako koji nismo stigli na brojimo, uskoro mogla da uđe u masovniju primjenu i da bude značajno oruđe u borbi protiv ove pandemije. Ono što je bitno to je da su sve pobrojene vakcine pokazale visoku bezbednost, odnosno da ozbiljnih neželjenih efekata nije bilo, što je vrlo važno naglasiti, baš zbog toga što je postupak jeste ubrzan, ali ne toliko ubrzan da bi se pravio bilo kakav kompromis u pogledu bezbednosti vakcina, što je naravno i pitanje na koje javnost najčešće iziskuje odgovor.
Dok vakcina ne bude u širokoj upotrebi, važno je da se pridržavamo svih ostalih mera prevencije od zaražavanja. Da li možete da nam objasnite zbog čega je važno da budemo dosledni u tome? Oboljenje COVID-19 ne postoji specifična terapija. Postoji naravno pomoćna terapija koja može da u velikoj meri zaštiti ljudske živote, postoje mere intenzivne nege, ali specifičan lek protiv ovog virusa, SARS koronavirusa 2, kako se zove uzročnik COVID-19, ne postoji. Tako da je u stvari najviše što možemo da uradimo i najefikasnije što možemo da uradimo, a i inače, čak i kada lek postoji, uvek u prednosti jeste prevencija. A prevencija je pre svega prevencija zaražavanja. S obzirom na to da i solidarni imunski sistem može imati svoje slabe tačke koje ne moraju biti nužno vidljive i da i izvan rizičnih grupa, dakle starijih osoba, osoba sa poremećajem imuniteta ili sa hroničnim iscrpljujućim oboljenjima koja je slabi imunitet, izvan tih grupa takođe na izgled mlade i zdrave osobe mogu oboleti sa težom kliničkom slikom. Raspon kliničkih slike COVID-19 je najširi mogući od asimptomatskog zaražavanja, odnosno odsustva bilo kakvih tegoba, vidljivih ili uočljivih, pa do najteže kliničke slike koja direktno ugrožava život i može se komplikovati zahvatanjem pluća i drugih organa. Kada sve to uzmemo u obzir, shvatamo zašto je prevencija važna i zašto svaki put kada sprečimo da se virus prenese sa osobe na osobu, štitimo potencijalno ogroman broj osoba koje se onda sa te osobe koju smo zaštitili neće preneti više nigde dalje, a potencijalno bi se moglo preneti dalje u zajednicu i šire. U tom smislu, naravno, preventivne mere jesu drevne, ali su i veoma efikasne ukoliko ih primenjujemo svi ili velika većina, a to je naravno držanje fizičke distance, izbjegavanje okupljenja i nošenje zaštitne maske u svim situacijama kada do kontakata mora doći.